Dragi kolesarji in kolesarke, po dolgi zimi se končno začenja dirkaška sezona. Nahajamo se na Golovcu, kjer se danes odvija prva letošnja dirka serije 20 Chocolate Downhill Cup. Dirka sicer ne bo štela za točke slovenskega pokala v spustu, je pa krasen pokazatelj forme pred sezono in dober način druženja. Na štartu je 108 tekmovalcev zaenkrat, proga zgleda fantastično. Pejmo pogledat, kaj ga dogaja! 007 when versing, 007 when flirting. Blind guy came to my show, said I was better in person. Yeah, said I had blood on my Air Force, this time red wine and bourbon. Custom made up words, I'm this right here for a different excursion. Bow, bow, let's have it. Z menoj pa skoraj da oče tega hriba. Povej mi, kako si zadovoljen z izvedbo dirke? Super, top event, res. Napoved je bila dež, ni bilo dežja, sonce je vrhunsko. Too close to the sun. Bow, bow. Manj pacov pa tega bloka, drugač pa top. Drugač, podlaga je zelo super. Mogoče se mi malo vidi, da sem izven forme, da več ne tekmujem. Malo si zadihan. Tako je. Kako se ti počutiš kot predstavnica ženskega spola na tej dirki? Vrhunsko. Kako pa ti gre? Pa v redu. It's been a long time calling, savoring up your voice. It's been a long time running, 'cause I'm getting away from choice. My dirty shoes off. You're on a full-blown ride that is hard for me to stop. And I guess that's where I'm stuck. You're looking in my eyes, and here you come with the lies like a tide covering up your pride. I'm looking in your eyes, you stare it like a Broadway play. The lights on your face can keep up the pace at all. Menoj pa famozni mladinec, ki je danes pobral long jump in best trick. Kako se počutiš? Noro, neverjetno. Nikoli si nisem predstavljal, da bom lahko zmagal kakšen long jump challenge in za trik tudi. Dejansko vsi deli so bili ful zanimivi, tehnični, letelo, malo flowa, tako, poganjanje mi je bilo všeč. Za nami je še en fantastičen dan na Golovcu in tako kot lani so se tudi letos Društvo Golovec Trails izkazali s dobro organizacijo in super pripravljeno progo. Luka Brginc je znova nakazal, da je res v dobri formi in drugi bojo mogli še močno delati, da se mu bojo približali letos, ampak ne glede na vse, vidimo se že na naslednji dirki v Mariboru, ki bo maja. Več informacij pa zveste na sloveniadownhillcup.si. Zdaj grem pa pod streho. Ajde, čau.